Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Umupfumu Saron yatawe muri yombi. Uyu mupfumu wigize umuvuzi gakondo rwose yamaze kuba atabwa muri yombi ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 10 nibwo RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi, aho bamufatiye mu rugo iwe hariya i Nyamata mu Bugesera, aho basanze afite udukono, impu, ibintu byinshi mbese bigiye bitandukanye bigaragaza ko yigaragaza ko ari umuvuzi ariko abeshya. Ese ni iki cyatumye atabwa muri yombi? Umuvugizi wa RIB yatangaje ko bari bamaze iminsi bamukurikirana bitewe n'ibibazo by'abantu baje batandukanye bamurega bavuga ko bambuwe, yagiye ababeshya abakorera uburiganya, ababwira ko ari umuvuzi atanga urubyaro. Ibaze ariko umuntu uvuga ngo atanga urubyaro ni Imana se? Byongeyeho avuga ko agarura ibintu byibwe, uribwe uragiye aguciye amafaranga arangije arayarya ntiyagira ikintu agukorera, nawe byamugarutse rero, dore ko nawe abaye uwa kabiri rwose amaze gutabwa muri yombi. Bigaragara yuko aba bavuzi rwose bari barazengereje abaturage ariko ibyabo byashobotse. Tubibutsa ko Saron rwose yagiye amenyekana cyane cyane hano ku mbuga nkoranyambaga YouTube, abantu bagenda bamupostinga bavuga ko ari umuvuzi, nawe yagiye yigaragaza mu mavideo rwose yerekana ko ari umuvuzi ariko akiwe kashobotse. Yamaze gutabwa muri yombi rero nk'uko mubibona, ipingu rwose yamaze kuryambara. Tubibutsa ko 2023 uyu mupfumu yakoze agashya rwose ko kujya gusezerana n'umugore we, akasezeranira muri Catholique hano i Kigali. Ese nk'uko mubizi umupfumu ajya asezerana? Turakomeza kubakurikiranira hafi uko bimeze, nimuze gucikwa n'inkuru turabagezaho mu kanya. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.